James Warashi. Yes. Ni furaha ya kule binguni ndiye aongelelea yeye. Yes. Anasema haleluya itasikika kule binguni. Yes, na mimi nakuambia tafuta furaha hapa katika jiji la Nairobi. Yes. Nakyo iguru. Nakyo iguru. Iguru tigana kyo. Bige kwa diate. Akegwire. Let me tell you. Tariu ukihoya ri. Ukihoya tariu Jesu ndiria erirwo arutu ake mamwirie tuteithie tuonie kuhoya ri. Amerire mahoyage atia. Amerire mahoyage atiriri. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yes. Thy kingdom come. Inakuja wapi? Woko tole. Alafu okay. Yes. Ikadigo dugaga. Yes. Ugaga atiriri. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Yes. As it is in heaven. Yes. Sasa unataka kwenda huko kufanya nini? Si ufanyie hapa. Yes. Hapa ukiwa Nairobi bwana. Hii mambo ingine hii tutapanga, tutatenga. Hii achana nayo. Unaenda kutenga nini huko juu? Weka huko ndio tunaweka huko iguru. Unabaki wangu ni uke. Rwajita. Yes. Uroka ku. Goko. Yes. Tutukaga uthamaki waku tukore. Asa ni uke guko. Dameli ati lamo waki ya uthamaki bukaga. Tukore. Uthamaki waku tukore. Asa atwira atwire tuhoyage uthamaki wake uke guku macio renda guthie gwikira ngai ri mekire guku uguo renda gikeno kiu renda keiguruka kana uthamaki ucio renda tondu ni uthamaki wa gikeno na gutura ri na kiokoro we kundu kuriku guku we guku no anyita na kwa igwa ndangora tafuta furaha hapa Nairobi bwana. Yes, let the kingdom come. Iko huku ikuje huku. Hii style nyingine sijui mtu anataka kwenda mbinguni, anataka kwenda kufanya nini huko. Yes. Maundu mothe tukinegeretwo yako hapa. Yes. Maundu mothe twina momeu mego kumuthuri gutiri kundu kungi mari. Asa. Yes. Me kundu kuriku guku no thikiriria wigaga atiri thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tunaona? Yes. Kogo tumuinire guku on earth as it is in heaven. Uria ainagirwo ku. Uria gwikika kuria gwikike guku. No tindane na warasi wake. Roi ni mainaje makahitikie sandu. Athiriri Kristo ri no woririo ni aruto ake makimwira tuonie kuhoya. Rira tukuhoya turihoyaga atia no anyita muriugaga o nake kimera uo niguo muriugaga baba bitu uri iguru no anyita ugakienderetha ritwa riaku uthamaki waku ni uke uria ukwenda wikwo guku thi tore wikagwo ku iguru atiriri ni gikeno kingi kiri kuwetereire na tiari giguku uria wikagwo guku thi tore wikagwo ku iguru ni akiri guo. Yes. Ringine na ndakora wikara we mundu we sawa guku urajuria iguru ndina thina nario naki. I have no problem. No kugia guorio ngamenya atiriri whatever you are looking for and you want to go and do there in heaven, it is even given here. It's only that you are not living a righteous life. You won't realize it. Mwena muthoni ndikimenya ati ikero kira kiiguru kira turatanya tugakiona iguru twina kio guku mwira kio guku nigo kimatha tutarakimathia thira nyu we twara kwiva Bora gikero kuria gitari gia kuiguru tondu gia kuiguru ri gitire behia-ini aza no anyita gitire kou gitire kwa gwathika gitire kwa kuigua maathani gitire kou aza warumira ru maundu maya mangi mothe ri ni ugukiona gikeno kiu kia iguru na ndurikoragwo ati no horo cio ati wa ke warasi aza ati gwikirwo thumbi cia thahabu ati anga ki kuinia thumbi kuu mutwe thumbi ukumeinirio ku o guku tondu ni haraiga wega atiriri ati thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes.
Atiwa merire. Gwika guku thi utareke guku iguru. Ni. Niki giki uretha. Riu thina ri ni bypass. Yes. Na mugithi wa Kanja Isalim. Igoro gutire bypass. Ora utire mugithi wa Kanja Isalim. That's the only problem. Ndure thondekera maito ma guku thi maria matari ku iguru na mote ko gani mo gikero gitu nikyo kiu. Ndure mahĩtia manyu we wambia gwikara maica matari righteous ri. Maica matari no thingu. Yes. Kiu nikyo igua gikeno riu kaigua nikyo gikeno gia guku thi. He gikeno gia guku thi. Na andu aria righteous by the maikaraga o gikeno kiega. Atiriri kai gukena kari gwano nginyo thi bypass. Aza. Aza. Ukire rumetindagiro ro hau na ndu cimoko maria kenu na ona matu bypass mundu yaga ngari ciaku. Yes. Tamerethere. Aza. Atikauga moka kuona kero kiria ati magathi kuona iguru nikyo moka kwetha bypass. Turithia baki ari twambatite oguo. Umerethere. Aza. Mundu yaga ngari ciaku. Oiro dali. Gari kapete prison. Matara sako. Ate akakora gikeno kiu kou. Kiu ti kia iguru. Aza. Kera thamauti. Kia withondekera guku thi. Kia withondekera guku thi. But there is that contentment. Area mundu aiguaga. Yes. When you are in tandem na mukumbi. Riria withukagio ukaiguaga uko sawa. Yes. Iritiguo. Ona riria ugaga ona kana ingihoya ni ndaigua ihoya riu ni ndaigua ni ndikoya ndahoya. Yes. When the Holy Spirit is in you. Yes. Tikuga ati ndungikena. Ugukena tu na gwikeno kia iguru. Na kia guku thi. Na tondu tu no Kristo anathie na agicoka ri. Tondu athire na agicoka. Yes. Na agicoka agithie riu biu. Riu gutire mundu ungikwe story. Aza. Ikinyaniru. Sitekene agiothe turugano. Ni maundu ma kuguuririo. Metagwo ma kuguuririo. Rwanyita. Riu na nikio amerire akimera atiriri u niguo muri hoyaga. Mundu gwitwo mutha ndoritio kuhoya gwatia. Aca. Elijah ndoririo. Mundu gwitwo Jeremia na ari angiona Johana we mwene ndoririo. Aca. Aria moririe ni atumwo a Kristo. Makimuria atiriri tuthomithie no tufundithie no turute kuhoya. It is there in the Bible. Yes. Yeah. Akene ho amerire o niguo muri hoyaga. O niguo muri hoyaga. Uthamaki waku uke. Na uria ukwenda. Wikagwo guku thi. O to uria wikagwo ku iguru. Ku iguru. Ani ko igwa ari arugoco tondu kigoco iguru giko gi sawa. Anyita. Kigoco iguru giko gi sawa. Koguo kena furahi, but furahi in a righteous way. Yes. And you'll be enjoying heaven. You'll be practicing, in fact. On earth. Ulikuwa ukipractice. Ulikuwa ikara kule iguru. Tuligeta kwirwo ni mundu witagwo Reverend Mina. Akoragwo kuria Gongu. Kwa hujaga na kanitha wa PCA. Agitwira the only thing that we practice every day is death. Is death. We practice how to die. Yes. By sleeping. Yes. What we did. It's only that you wake up and then you are not successful. Kando nakuwa. Nagira point yau. No tutie fundithagia gukena. Akiri ndwetike keno kiu kia iguru. Riu tarora wone ati riria wakoma ri ukoragwo wirigitwo na riria ugaku ugakorwo wirigitwo koguo ndukemenya ini mo. You see, it's only that when you wake up and say, I'm not successful. Thank you God. I'm okay. Yes. So tiga no uria turatengeria na maundu guku ati agorenda gwika ati na competition na uici na maundu matari na kuria mari. Yes. Wahami kinyongo na andu na muku icio ciothe. No wikare tumaica twega. Tukare tumaica twega tondu ngwirie gutire kindu utari. Is only that mukuonia nake akuonagia he kindu utari. In fact, let me tell you, gwira kaundu. Saitani kana Ngai omba mundu ri thini wa ibuku ria kiambiriria ri na ni gwenda unyite ha wega tondu ni gwenda uthio ha apply nginya gwaku. Ngai omba mundu ri
amũmbire na akiuga rekei tũmbe mũndũ ũhana ta ithuĩ rĩtiguo Bibilia yugaga rekei tũmbe mũndũ ũhana ta ithuĩ rĩtiguo na agĩcoka akĩũmba mũndũ na agĩcoka akĩũmba nginya mũtumia na nĩ kwenda nginya mũthoni anyite anyita haya Saitani nake hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ erire mũtumia atĩa erire mũtumia ũrĩa wĩtagwo Eve akĩmwĩra atĩrĩrĩ warĩa itunda rĩrĩ ũkũhana kĩ Ngai ũkũhana Ngai no Ngai yombĩte mũndũ ahana kĩ ahana take no Saitani okamwĩra atĩa atĩ itunda rĩrĩ ũkũhana Ngai ta ũrĩgĩ no iguo nyihĩirwo tondũ rĩrĩ ngari na wĩ magũrũ na wĩna magũrũ Saitani Rajita, you ain't lacking in anything. Yes. It's only a creation of the devil. Yokaga in your life. Rajita. Kiri otari. Ukuonia ati he kindu utari. No ngikara thi wikare thi wega gukana wina kio. Utire kindu utari. Tondu oko ni a roof above your head. Yes. Above your head. And on your head. Oh, above your head. You have it. Is it you? Yes. No ni Saitani aroka akera mutumia wa Adamu atiriri no ngire itunda riria no ngire itunda riri ungihana Ngai nake Ngai haria akimumba ombire ki mundu hana ta ithuĩ arafu mundu hana take ombire mundu hana take yes no Saitani aroka akamwira ungire itunda riri ukuhana Ngai who is stupid now no you tell me no man I'm not the one who has said it. House Kid.